米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。米古安古高瓦斯多达哈夫诺嘎嘎拉yan，上主统治世界万有。萨利嘎嘎马布隆平安。马拉兹在吉达阿米拉亚多苏阿的诺高瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以乌利兹希瓦部落比杜阿兹方萨卡希瓦阿杜希尔苏阿萨tapangau o mikuanay kiso to tahaf no kakarayan o ikakaay no kalu kawakawas kiso saan。诗篇97篇第9节说：上主啊，你统治普天下，你凌驾万神之上。Salikakaau o kawas ko mikuanay to pulong no maamaan no hakar。sa ay kita o tamlaw ko mikuanay. Ura saka, bitier kita to kawas i, sa ay ko sa pilayapaw to naikawasay a sakwan a mi palatalamaan to tireng. Nika o mi hakalungay kita to nafalutsuan no kawas a mi lemak to maamaan. Ami palusiang to mutser ato ulah ningda。掌管世上一切的乃是上帝，而不是我们人类。所以，信仰不是为了得到来自于上帝的权柄来荣耀我们自己，信仰是让我们在凡事上遵循上帝的心意，宣扬他的公义和慈爱。米德伦吉达，我们同心祷告。大邦奥。Nanay o misa puneray kako to falujo, ami hakalong to sual no miso a mi lemak to maamaan. Ta saay ko mi pasenengay kako to nika tanugtag no pitier. Nika orira o mi paalilay to ngangan no miso ko kalu lemak no mako. 主啊，愿我在凡事上谦卑遵循你的话语。使我不至于炫耀自己有坚固的信仰，而是在各样的行为上荣耀你的名。Pakai ni i tatamaanay ang nutapang si Yes Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。